Ang alay ti sabali akadwana amapan makisarita. Kababain iti kabagyan, no dit akaduan ti anak ta iti kayat na. Iso nga rood nga anusang tatimapan. Kapilitan, ngam iremedyo to ti panagsinada, no agkatuluyan daman. Ano ditat pamuspusan no kayat? Ang nasken asurutan tapay ti kayat na ita. Narigatan no pumanaw iti puderta. Dakkel matgayam ti balay dagiti sinalbag. Diyak kayat ti tagaaway, saan amay panakal. Oh, umunag kayon, kakabsat. Barok. Mami, dati, umunag tayo ka no. No umunag, di umunag. Agtugaw kayo pa, sir. Ma'am, mangisaganak iti purutas a pagsasangwan tayo. Saan nga umay mga niti protas ti mayan mi ditoy? Mami, saan ko mamatakasta? Pudno matimbang umay tayo makisarita, saan kat nga umay mangan? No saan nyo akaya taramanan tinasamit a prutas da? Siyak ti mangan. Tanagsamit ti presko a prutas da. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen. Tituloy ta seryetayo ita alawas a napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tagaaway ni Juliet akaayan-ayat ni Jeffrey. Nakalpas da ito'y kas agrikulturist. Napintas dagiti mulada a prutas. Idinamuan dagiti dadakkel ni Jeffrey at tagaaway ti kaayan-ayat na. Saan akayat dagiti dadakkel na. Ta sigurado kano nga awanan adal ken mamirmiraot da ito'y. Kinidaw mat ni Jeffrey ang mapandan umuli iti balay da Juliet. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagbanglumot nga agpayso tinaloom amangga ken chiko iti lamisan. At dapay na duma-duma a prutas. Sayang. Nalpas ko nga minan nga imbaga asan amangan tigagarak ditoy. Nagsamit ti prutas yun, Juliet. Anak ka ti sikreto. Tapay nagsasamit agiti prutas nga ipaspasangom tung kalumayak. Saan nga min apilitan a purusan, no saan pa'y unay anatangkenan? Iso ka di anatamnay dagiti magatang iti tiyandaan. Ta pinuros da adi pa'y natangkenan. Day tatipod no, Jeff. Kaadwan na nga min, gaputa mailako, purusan dalatan, uray saan pa'y kumaarumbang. Ang damat loko na iti daduma. Tapno dalang mailako na. Puro sendan nga orin naganos pa ilay. Kapilitan nga kalaysada. Inton madanon tinagtutulagan na panagkalaysada. Napiltas mat kedli na dya taga-away. Iso na lang tawan trabaho na. Nubalo tinana. Pangalalaan da ngay iti pagbiag da. Anya nga iti gatgatang da kadagiti amin na kasapulan da. Burbur tsamat nga ron kanyak na ita. Ang trabaho da nga tayo, ti daga. Agmulmula da nga ta. Sanak nga interesado ang mga mo. Tiket di saan apan nakatuloy ti kalaysada tintunarak. Anya ko matyaramidam. Aramatak ni Tintin. Mala, agawaan nyo nga ron.
Tapno sana matuloy ti kalaysa. Bro, kumusta nga iti papanyo iti pamilya ti kayan ayat mo? Saan ka ngagdanag? Umadanin ti panagabay mo, bro. Mapadasak mo't lang ti agabay. Ken agtugaw manen iti long table. Ad-addan samat ti gagar mo nga agabay, ngam ti gagar ko ngagkalaysa. Ha? Oh, di mo kunan. Asaan ka magagaran ng agkalaysa? Saan man? So nga rod nga ipapaapurak ti kalaysa, tama panta adwa iji pangibaunan ti kumpanya kadata. Siyak tinapili as umurot kan ka, bro. Siyak amis mo tinangpili kan ka, bro. Siyak kahit ngagsinata. Agyaman na ka, bro. Jack ni namnama. Asyak ti kadwam nga ibaon ti kumpanya. Kunada nga min, babae ka no ti kadwam. Ay, siyak kayat ti babae akadwa. Sikat ti kayat ko. Imbag ti manugot day ti nga to. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan basang. Muli kayo mat-itibalay ti maysa at taga-away, nana? Nagtungpal kami lang iti kayat ni Jeffrey. Ngam di da pa'y matagkalaysa. Anya ti kayo ti asawan, nana? Kanayon kayo pa'y matngagkita iti opisina. Ipamuspusam asika ti kalaysan. Sa bagay, sa anak pa ya sumuko. At dapay gundaway ko nga agawon ni Jeffrey ti dayjay at taga-away. Aramida ang basang. Jaklakit di kayat dayjay a babae. Awan na muna. Agbalin laeng apala ti pamilyami. Anya ti kayat yung asawan, iti pala, nana? Palamutan laeng ti kayat ko asawan. Awan na muna, no di aglamot laeng. Kunak no anya apala ti imbagayo, nana. Palamunin gayam. Itala ang anang kuday taa. Kasano, no ito nag-asawa da katagyan laeng iti balay ta muna. Mangan maturog lang, teramidan na. Hi, Sir Jeffrey. Hi, June. Hi, Tintin. Nasapa ka man ita? Sapay nagsamit nga isem. Adda ka di mang paspasamit iti isem mo? Mang paspasamit? Adda ka di kasta? Iso nga rod adam damagak. Mayat ngamin ti isem mo itabigat. Ngamin, no daduma, dandani di ka umisem. Kunaan tayo langan anaragsakak ita ang bigbigat. Ngam, ti makagapo, saan ko ang mabaling nga iba ka? Sekret. Sige. Umudag kami niti opisina mi. Mabiit lang, Sir Jeffrey, kan June. Hmm? Awisan kayo man pa'y ijibalay inton malam? Ha? Anya ti okasyon? Masapol ka ding ata okasyon? Namnamaag tiyo umayo. Itaakla ang agawis. Iso adida ko mapaayan. Bro, patgan ti awis ni Tintin. Hinta mo tagpasyar. Makitan to. Mapanak ko may di balay da Juliet. Ay na, ado pa iti aldaw nga ipapan mo iti balayda. Italang mat daytoy. Agbanding taman mat, sakbay ang mga asawa ka. Sige man lang. Pagustuhan ka. Dumapanta iti balay da. Arme mo, tapno maadaan ka mat iti girlfriend. Kasano, kat jakmat nga rod kursonada. Kat amomon, ti makagapo. Diyak maawatan man niya ti saan mo pangayatan kan ko na. Diyak ka din nalabes make-up na, wano? Saan mo nabalik, san? Saan mo tadjay pananguyaw? Maawata mo, ti kayat ko nga ibaga. Gabot tayo nawis na ka, mapankamatan. Mapanta ko na ma. Sigurado nga adda ti stateside nga arak. Kasangsangpat ka no ti kapsat na naggapo iji abroad. Isumat lagay makayat mo ti mapan gapo iti stateside nga arak, loko. Ha? Anya pa'y ngay? Nanginan samot ti stateside nga arak. Medyo adayon samot ti balay da. Imbag ko man, iti boarding house na, taas asidag. Lampartik kan bro. Magawit ka. Ha? Mas dawang man gan ka, bro.
Naghihima siya. Ngam di ka mat uminom. Umininom ako eh. Inom ko namday, Jay. Tim-tim lang mo, tinaramid mo. Saan ka ngayon minom? Agpadatan ama Bartek. Sapay agmaneho akpay iti panagawid ta. Apa ko mga gawid ta, bro? Kakaiso na nga aduti inom kan pulutan. Sana mabalin nga agbarte ka. Ang mga no mahang-over ak. Kat ada important ka meeting ko inton bigat. Sabali no bigat. Meeting mo no bigat. Ano mita? Eating. Apa ko ma? Di ka agin dyan nga eh. Agpakada takit din tamapantan. Ang lokayat mo. Manghala ka di tarak. Kan mangsabok ka iti pulutan. Kalokohan magday da. Day tagat agsabokan iti pulutan. Alala. Mabantaman langan. Puisit dagi jay ato. Paginawon dakit din iti naginuman da. Jaklagat garon na arami ti plano. Nagmalasan. Uy, Jeffrey. Addan to aldaw mo kanyak. Nataor ka lakit din aya. Nagmayat kat nga tan ti paibalod ka dagita takyag kan parukong mo. Oh, Jeffrey. Kaano ka? Amatagik ko ha. Apay na daw ka asim marungkar ita, Jeff. Amano anya ti mapasamak kan kay ti dalan mo. Nagalis pa'y ti dalan og tudtudo. Inawis na kami ngamin ti kadwami iji opisina. Intulod ko ti kadwa ki Jibalayda tanabarte. Isumat lagayam nga agat arak ka. Saan ka ko mga agmaneho iti kastoy nga oras? Kano nagtudo. Nagalis ti dalan ditoy. Ang kapilitan nga agmaneho ak no agawid ak. Adamat bakante a kwarto diti balay. Dito'y ka pala maturog. Masapa kan tulaangan inton bigat. Tapno di ka maladaw iji opisina. Okay, my love. Dito yak naroda na maturog. Inakpay nga rod mangisagana iti makan. Napsuga kiti pulutan. Saan amabalin adi ka mangan? Uray nalpas kaming kanina ng anangan. Agsamo dalata mangan. Kaduan ka. Okay, Juliet, my love. Matungpal, ti kayat mo. Nakasaganan ti pagdigos kan pagarmusar mo, Jeff. Ang mga numaladaw ka. Ha? Bigat kaya man. Good morning, my love. Good morning to Jeff, my love. Nagmayat ko man, nagkabalay ta na niya. Dandanimot tanti kasarta. Sumagmamanulaangan alawas. Kidawag, ninton malpas ti kasarta. Ijay ka pala balay nga agyan, ninton makapanak iti abroad. No day tati ko nam. Sige. Umay kontulat tapas pasyaran ni nanang dito'y balay. Wana, alangan na di mo umay pasyaran. Oo, ang mga numaladaw kan. Ingka nga rod agdigusan. Malipatak sa ti trabaho no kasarsarita ka. Ingkakit di agdigusan. Maladaw ka talaga, no di ka pa'y lagunay. Umadanin ti kalay sayon, anak. May sakon dito'y balay, no agyan ka ije balay ti asawam. Kanayo naktung umay pumasyar nang. Masapul asaan ko lata abaybay ang dagiti mula tayo. Alo kuyam, adito'y kayo laengan nga agyan. Ibagaktukan ko ano day tanang. Iso na laang ta. Medyo umadayo iti ayan ti trabaho na, no dito'y kami nga agyan. Day tatirigat na. No binigat amapan agtrabaho, marigatan, no dito'y ti pagyanan niyo. Iso nga aganos tayo basit, no agyan kami iti balay danang. Inton makaipatakder kami iti bukod mi abalay. Umay kayong tumatan. Kabaelak pa'y ti agyan dito'y balay, anak ko. Kanayunan tanto, ti agsin narungkan.
Dandanimat gaya man agkalaysa ni Jeffrey. Saan ka day asikat ti kayat amamanugang ti inana? Tika Liza, kat may salaang apapel, apirmaan da. Ngam nagbaligi ak, ti kinatao ni Jeffrey ti kukwak. Saan kat apapil lang? Kayat mo asawan. Di kag sardang, uray nalpas da na nagkalaysa. Day tatipod no. Awan pa'y kinayat ko adyak natagi ko. Ay, nagkamali ka. Ti panagayat, kat saan amabalin nga agawin ti may sa tao. Nulakad agbalegi ak. Ika gumaak apaayatan ti lalaki nga ay ayatak. Kasanaw, no di na ka masursuro nga ayatan. Imposible dayta, manang tanya. Adda plano nga ramidan. Tapno siya to ti ayatan ni Jeffrey. O may kantoy di simbaan no kalay sa dagiti do. Agpamarang ka na sayat. Tapno maya sidagtirik na ni Jeffrey kan ka. Talaga nga umaya, paimbitado amin nga empleyado iti kumpanya, nana. Ano sampay basit basal? Ngam dog baligi ta iti plano ta. Mapapanaw dayjay at agaaway. Basta ang tinulong ta, nana. Oh, nasakit man tiritlak ang makakita kadakwada ang magna iti altar. Ngam, kukwak to ti mauti aragsak. Saan kat adayjay at taga-away. Dahil tati kayat ko kan ka. Saan apa-apa? Makita no asino kada kami iti dayjay at taga-away. Timang tagikwa kan ni Jeffrey. Awan papanan na. No di si kamot lang ti agbalin ang manugang ko. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko tamataginayon ti panagayat yu itutunggal maysa. Agyaman kami unay, nanay. Saan kayo nagdanag, nanang? Ay ayatik unay ni Juliet. Jack to pulos pagladdaangan iti danak. Ikarit dayta kada kayo. Namnamag day tabanok. Agladi ni taklakit di, no saan anaragsak ti anak ko iti sidong mo. Kablawan kayo. Kablawan na kayo, anak ko. Agyaman kami unay kada kayo, mami, daddy. Ala, hintay yung ngaruda ni Giant Tilong Table. Ang mga nuad dapay sa bali amapan. Kalukwan ka talaga. Ha? Sino kumangay sa bali amapan? Anya ti amok ngay. Ang mga nuad da mangibaga, anayatan ti adda iti lamisaan. Kat umunadan ang mairano. Sikat talaga. Anyang ka atang. Datayo timbangan ijay. Saan kat ano anyaman dita? Sikamat. Ala, mapantay din. Anyamatan, manula alawas manipod nagkalaysata. Ipapurada mo tan ti ipapanoy di abroad, Jeff. Wanya rol. Wala. Saan kami agliday, my love? Saan kami ba't ngagbayag ka no ijay? Maikawa aklakit din awan ka dito eh. Ano sampay basitag yan iti balay? Imbag to na na makapaaramid ta iti bukod ta balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauwan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natulagan ti kalay sa da Jeffrey kan Juliet. Ngam nagtultuloy mat, anak itulag ni Betty kan ni Tintin.
nga ipamuspusan da asaan ko maamatuloy ti kalaysa. Nadanon nga ron ti kalaysa dagiti dua, ngam saan lataan awanan ni Tintin itinamnama. Naibaga na pa'y ako kwanan to ni Jeffrey. Papagayam, denggan ti tuloy ta seryetayo itaalawas anapauwan. Managing bubukod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan kan nagliday, my love? Saan kami mat ngagbayag ka no iti abroad? Maikawak to lakit di. Naawan ka dito eh. Ano sampay basit tagyan dito balay? Imbag to na makapaaramid tayo ti bukod ta balay. Agan-anad ka nga rod ijay, my love. Kastamat kan ka, love. Agan-anad ka mat dito eh. Insapsapa damat ngaminan ti flight me. Imbag ta nagsabat ta dito, idalan basang. Napana ni Jay airport da Jeffrey. Kayat ko nga umay kagpasyari Jay balay. Tapno at da pagsaritaan ta. Saan ka di nga da ije balayo ti babae at taga-away, nana? At da nga rod, iso amasuruna. Diyo pa'y lapapanawan. Lapad lang iti plano tayo da ijay abakas. Ang mga numamuan ni Jeffrey, kat di na kon ipauitan iti kwarta na. Jay ko mapumanaw asaan asyak ti mang papanaw. Umayak man nga ron. Tapno maipapas ko kan kuana ti saam amarikrik-nak. Gapo iti panangikalay sa ni Jeffrey kan kuana. Sige, umay katapag tinulungan ta panunutan, no kasano ta mapapanaw ti danga. Tanangan tala ang tigunggunay ta. Tapno di nataguraan ni Jeffrey. Jay ko maagdisnudo nga agawid, tapno maikat ti parikot ko. Napintas matgayam tay manugang mo, manang. Saan ko apakairanudan ti pintas na ako nam? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Rumbang kumamaragsakan ka, tanapintas tinapili ti anak mo ang manugang mo. Anya ko bangay titden na kanya kapagsayatan, awan mo trabaho na. Ngam isumat, tinayat ti anak niyo, manang. Day tangarod kat. Saan ko ang maisuro ti anak ko no asino ti kayat ng asawaan? Kastamat kan ka idi, manang. Awan nang pili, tuno nang iparet ang makiasawa ka kini Manong Pedro. Dumaakin ni Jeffrey nga anak ko. Iberbero kak itinasaya at amasakbayan ti pamilya na. Saan nga taadakdakas? Nurakrakam tinaragsak a relasyon da iti asawa na? Pagda ka ni dagitagin at gatang mo. Dagiti man ipaluto kini Juliet apang sangailik kini Tintin. Umay lituin ni Tintin. Ano ti umay na aramidan? Awan mo't ni Jeffrey. Oray awan ni Jeffrey. Agplano kami iti addang. Tapno panawan ni Jeffrey ni Juliet. Kasano ko makit awan mo't ni Jeffrey ako nak? Kasano ang makita na ti aramidan niyo ka ni Tintin? Diyan mo, ngam kayat kong agyanpay ko man ni Tintin dito'y. Tapno maplano mi no kasano ang mapapanaw mi ni Juliet. Desperado kan san. Di ko mamakita ni Jeffrey at ti aramidan niyo no anyaman na ita. Iso nga rod a planuan mi, tapno huston to no adda. Ingkay lukat ti ruangan, at dagtok-tok-tok, jay lakit di sa ngailig dayta. Uwan, mami. Sino ka diti? Umunag ako ang takasaritak ni Nana Betty. Bastos a babae. Simratlatan adipay pinaunag. Ingka magisagana iti merienda, kanagluto ka iti pangaldawan tayo, ilakam mo ti sa ngailig. Wan, mami. Ina ko ni di kusina. Babaan iti transparent aditing anagbatan ti kusina kansala. Ni Juliet ngaglutluto ti kit-kita basang. Awan ngamin panagtalak ko kankwana, Nana. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga no adamadi nga aramiden na, itilutuan na. Taam mo na ang makipanganak.
Sigurista ka mo ta, balasang ko. Tapno din na tayo masiriban ti bakers. Masapol ang masirig tayo. Sa bagay, at nangagpay subakas ditoy. Di pa'y lagsobli jay kabakiran anang gapuan na. Adda na pan inala ni Nana Betty iji kwarto. Timanaw mat ni Joliet iji kusina. Nakaluton san. Inak man ijay. Nakitak adito'y tinangalaan na iti asin. Mangkutsara iti inayon ko, iti inluto na. Tapno na apagkat unay. Saan ko nga ikiwarta ang mga no adda umay? Agin iinumak iti danom. Tapno adarason no apay nga imayak titi kusina. Tintini ha, ayan mon. Umin inumak lang iti danom, nana. Umaya kon! Siya kundi umay dita. Juliet, umay ka nagisagana iti makan, tamangan tayon. Wan, mami. Umayan. Agsublitan to laangan dito kusina. Inton makaisagana ti bakas, nana. Nakitak ti naramid ti sangaili ni mami. Imbag tadi na inkiwar ti linutok at chapsoy. Agidasarkan, tamangan tayon. Wan mami, mabitlaang. Umay kayong tulatan kalpasan ti sumagmamano a minutos. Kartingam nga rod tadapay papanan ni Tintin. Wan mami. Jay pasat nga inikan na iti asin ti gaok nga ikabil iti malukong na. Sakay sa malukong ti may sa atao ti isaganak. Aday ka na. Inkabil kon iti may sa amalukong ti pasat nga inikan ni Tintin iti adungasin. Ikabil kon to iti batog ti pagtugawan na amangan. Nakaidasar ka ka din. Wan mami, umay kayon. Intagidyag pa siyar, bro. Day of tamat. Anda pa isambot ko, bro. Barang may sapsapat ipanagsublita iji Pinas. Nauma ka din adagos ditoy? No. Kailiw mo ni misis mo. Siyempre, apay si ka, di ka mailiw iji Pinas. Si Kamat. Lipatan pa'y labasit iji Pinas. Aginjoy takit di ditoy. Indag pa siyar. Ilipas ko pa di papaaramin da reports. Unay kan, bro. Lumakay ka adagos no kastam. Ikamat tabagim iti break ako nada. Basta ilipas ko pa tapno makaawid tan iji Pinas. Nulakat maawatan lang ti business partners ti kumpanya ti gagarta dito makaawid tan. Agay ayab itay ni Juliet. Di kayo ka di pa mapanbangan? Mabisina kon. Ubay kami matan tagdardaras ni Tintin. At dakano papanan na. Anya ka ni tinluto yung ama sila. Basta gimatangak iti may luto. Diyaka mo no anya tinluto ni Juliet. Imbaga na amo na ter aramidin na. No ngay saan anaimas ti luto na. No saan anaimas tinluto na. Ay kat pagsasawa ka. Ore pagsasawam. Mabaliwan ka di pa iti ramantin luto na. Malahin tayo nga rudan. Ramanan tayo man, numayat matlaang tinluto ti tag-aaway. Nabang lumat. Mayat ti ayam mo ti masida. Anya ka di tinlutom. Chapsoy kan prito alamas, daddy. Agtugaw kayon. Nabayagasan na naglutluto ni mami yung ti chapsoy. Italang manin na makaramanak iti kastoy. Miss, dito'y matitugaw mo. Aday tati malukong mo. Naimas madgayam. Madgayam tagluto. Ayan. Naimas magkayam ti luto ti danga. Yo! Pwede anya na ito'y nagapgan. Apay nagreklamo ka, miss. Kunak mano day tati kayat mo.
Tanakitak a kinargaam iti asin, tilinutok at chapsoy itay nalpas ko nga inluto. Anya ka diti sang sawamon? Hoy, saan mo nga mo tagluto? Saan ka di ari namanan ni daddy kat naimas ka no? Nakita kami ti batog tinangi kabilam iti asin. Iso nga isumot tinanggawak iti intad ko kan ka. Apay ita tagreklamo ka. Saan ko kinabilan? Inak manlangan? Saan ako namangan? Saan nga mo day tabakas ti agluto? Pimanawan ti sa ngailig. Anya ka di tinapasamak. Daka sa panagpampanunot ti kas nga aramid, mami. Agasin nyo, ta idi nakaluto napanakbit iti banyo. Idagsubli nakita ka na nga iti asin, kat ingkabil na iti chapsoy nga inlutok. Imbag ta di na ingkiwar, sa pimanaw adagos, mami. Anya, pudno ka di ti bagbagam. Kas makita yumat, saan anaapgad ti adda iti malukong nyo? Tilaang adda iti malukong na tinaapgad. Isu tintad ko, takunak no kayat na ti adu ti asin na. Saan nga taasi ka tinangikabil iti asin iti malukong na? Saan ko nga ipapilit no di kayo mamati, mami? Ngam ni Apo Diyos ti saksik. Diyak maaramid ti kasjay kadakas. Anyamat ka na dya kinatulag mo. Agaramin iti banag nga isumot lang tinagsagrap. Diyak manam mo. Pagparangan na kumaasaan nga amo ni Juliet tagluto. Ngam nakita mo't ni Juliet. Sana nagtagtagari ni Juliet. Ngam ginauna nga intad ka ni Tintin ti inasinan na. Damat pilpilyana. Diyak lata kayat ni Juliet. Kayat ko ni Tintin. Ngam maaramid ka din ni Tintin ti maaramidan ni Juliet. Kasano ko ba? Katadamat nga ron trabaho na. Ni Juliet kat agtagibalay lang. Rumbang aramidan na ti trabaho iti unag ti balay. O di, ibilang mo langan, aditi balay ti pagtrab-trabahuan na. No kasta nga ron, padalusak amin kan kuha na ti arubayan tayo. Nasamak ti bakan ti alote iti likod ti balay. Kalpasan na, ipalabak amin alalabaan kan kuha na. Simot ti manugang mo. Nakitak dilimabas adinalusan na ti likod ti balayaw. Ita, aglablaba man ay. Sapay awan kuryente. Di na maaramat ti washing machine. Rumbang kan kuha na ti kasjay tawan kat nga ron trabaho na. Alangan amangan maturog lang. Asawa ti anak yo. Saan atagabaw? Adakan kuha na day tanumaanusan na. No saan? Nawaya ti ruangan para kan kuha na. Napanmat di tabalayo ni Tintin. Apay anak kami suot, idisimbang pat anaggapo di tabalayaw manang. Nakabisuot ka de. Apay kumana kami suot. Awan mati madi anapasamak kan kuha na di tabalay. Saan man manang? Nakamisuot. Imbalibag na pa'y tiruangan, idisimbrak iti kwarto na. At dalakit di ka pungtot na. Imbag man ta nakaumay kayo, nanang. Diyak mo ta nakaumumay, tamakumikumak ngamin. Anya nga iti pakakumiko, ma'am anak ko. Anya day taawit yun, nanang? Prutas, anak ko. Imbagla pangramanan ti kabalay mo. Nasayaat nang. Sigurado akayat dadagita ta nasamit. Naira na saan anasamit tinagatang daan na luum apapaya. Nagtamnay. Nasamit daytoy, tanaloom amis mo iti puon na. Diyay laeng nababa tinagawat ko. Inaramat ko tay agdan. Saan kayo ko mga agpurpuros? Ang mga noon niya ti mapasamak kada kayo no umuli kayo iti agdan nang. Nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta? Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pinasyar ni Juliet abalayan. Ken umay ko kumaayaban, tanay agburas kami. Umay ngamin madamdam ati bayar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama.
Papagayam, di uliwayan na dengget, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauwan. Managing bubukod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Taraban. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ti kumpanya ni Jeffrey J. Sabali Apagilian, gapu iti trabaho. Iti nakapanaw da ito'y, intuloy latta da bete kan tintin ti plano da, amang papanaw ka ni Juliet. Iti may sangal daw, timasyar ni Nana Sofia, iti balay anak ay kamangan ni Juliet. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anak pauluan. Managing mabubukod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakapasyar ka man. Pasyar ka di dayta. Wano umay ka matagyan, dito'y palayme. Umay ko la pasyaran ni Juliet, abalayan. Sa anak ngagyan dito, itadamot balay ko. Pasyaran, apay masakit. Kan umay ko kumaayaban, tagburas kami. Umay ngamin madamdam at ibayar me. Oray saan mo nga ipakada ti anak mo? Saan mi matapawilan nga gawin? Mapan kami pa'y nga rod abalayan. Amangan nga men, nuaddan dagiti bayar, kan agpuros. Nadlaw ko asaan anasaya at yogali tinakay kamangam. Nang runa jay babae. No si sasango ni Jeffrey, saan da matakas jay nang? Idiawanan ni Jeffrey, madimot ng tipakpakita da. Nang runa ni Mami, tabaon-abaon. Apay no saan ka pa'y laamapan ijay no awan ti asawam. Naskan atong palot timbaga ni Jeffrey nga agyanak pa ijibalay da, nang. Kastamay, akasla irurumanda ka anak ko. Maanong sakpay mat, nang. Ang mga nod ada padaksundak no sa anak nga agsubli jay. Ay, una yan anak ko. Nabibit kayo pa'y laang ngam pinanawan na ka nga binti asawam. Gapo day ta iti trabaho na, nang. Agsublimot laang iti mabiit. Adumat tinapuros da amangga. Narasay mat no tangadam. Ngam adumat tinaburas da. Ado nga minti na ilingad ka dagiti bulbulong, nang. Medyo nawadwad ti mapaglakwan ta ita anak ko. Wan nang. Ti sumaruno nga ipaburas ta, kat ti chiko, kan dagiti papaya. Jay chiko ti adumat ti bunga da. Adumat ti pinuunday jay. Diyak pa'y kinita ija kasabaan, nang. Ado ka din tinatangkanan? Ay uwan anak ko. Dandanimat umay ti bayar ti saba. Imbaga da idi napalabas abulan nga umay daman ng italawas. Kasta ka di? Agsasaruno nga ron dagiti mabalinan nga ilako aprutas tayo, nang. Nagsasamit ti prutas ngayon niyag ti ina ni Juliet. Wan nga ron. Nga mas daawak iti kuna nga agpuros kan bayar. Anya nga taday jay. Abaya di mo din na magkinkwana, idi imbaga na tikas jay. Sa anak nga interesado. Ay, agoray ka. Saan nga ta nga adamang tangtangdan ka nakwada nga agpuros? Nalabi ta kasta. No anya nga tatikinay kayat ti anak ta ijay bakas ti away. Napintas mo't ka di ni Juliet. Tilang ginawan adal kan trabaho na ti kwestiyon. May mayat matlaang no adda-adal kan trabaho na tamaipanakal. Ngam tagtagibalay lang. Kasko makin ni Tintin. Ne, si kamat gayam ti masabat ko ading kaw.
Kumusta ka mat di tabalay tinakay kamangam? Ha? Nasayat mo't manang. Ay, adaman la damagag. Apay ang makapungpungtot ni Tintin, idinagga po di tabalay tinakay kamangam. Ha? Makapungtot ko na yo? Apay ko makapungtot? Day tangarot ti pagsidawak. Imbalibag na pa'y tiruangan ti kwarto na idisimrag. Awan ti rombang akapungtot na, no di ti bagina mo't laeng, manang. Saan ka maawatan? Apay ko maakapungtot na nga iti bagina. Adayamot kasta. Ni Tintin ti pagdamagan nyo, manang. Sige, tamapana kon iti balay damami. Apay ka di makapungpungtot ka, idinagga po ka di tabalay damanang beti idi kalman. Adda ngamin bakas akasuron ko ijay. Bakas! Ay, adda ka di tarakanda bakas? Nangalaan da nga iti bakas? Anya ba ngay? No di dayjay at taga-away ni Juliet. Iso tidakdakamata ka bakas. Bakas ko na midjay? Kano na pinpintas ngam sika? Mangin insulto ka kati? Ay saan mat? Ibagbagak laang matipod now. Napintas mo ta talaga ni Juliet. May saka pa'y? Di ka kamalangan? Babawi ko ni may dito istormo? Na, agpupudot. Itala nga madlaw ko abastos gayam day ta babae. Awan pa'y respeto na itinatataangan ngam isaw. Nay, adda ka matanading kaw. Nagawid kan sa mati dya lugar yaw. Wan, manang. Nagpaburas kami namin kanina ng kadagiti prutas mi. Agoray taikan kayo iti prutas. Ay, prutas gayam ti karga day ta karton nga awit mo. Nagbanglaw idilino katam ti karton. Wan, manang. Mangyawat kayo iti pangikabilan, iti itad ko kada kayo. Ay, agyaman ako na yaading kaw. Ay, mabiit man laang. Adagayam ibagak. Ammom ka day, ni Tintin, ti kayat ni Manang Biti ang manugangan. Ha? Pudno ka di, manang? Pudno day ta. Nangag ko ti saritaan da, adi nakakanukayat. Tawan kanot adal ken trabahom. Saan ka kano amay pagpanak kala manugang? Kastagayam. Isumat lagayam amadlaw ko anadagsan tirik nada kanya. Saan mo nga ibagbaga siyak tinangidanon kan ka Ang mga no pumanaw ni Tintin kas border kaw. Border yu gayam ni Tintin, manang? Agtrab-trabaho mat iti kumpanya pagtrab-trabahuan ni Jeffrey nga asawam. Andawan bro, bumaan ka ditan tama pantan iti opisina. Madmaditi bagi, bro. Malaminak matan. Amang ano na alam na itan iti kapapasyar mo. Naira nala siguro, bro. Dapat-dapan ka man. Nay, napara ka bro. Huwag nga road, bro. Diyak ka ba lang ti sumura ka di opisina? Malaminak. Adda agas diti kwartuta. Ikan ka iti tumaram. Taumay kanto kitaan no aldaw. Agyaman ako unay kan ka, bro. Ibaglakid din tanda ka. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adatang agayam. Sige nga rodan. Sublian kain ton pangal daw. Andaman malagip ko nga imbaga ti manugang mo manang. Anya ka di timbaga ti taga-away. Malagip ko na ibagana. Nalipata kon adi na magkankwana. Anya nga rod dayjay. Ibagam tapno amok no anya dayta. Jay man imbaga na nagpapuros da ka no iti manggada. Manggada. Kayat mo asawan. Kukwada timpaburas da. Kas-lakas tamat tinagdanggak manang. Anya ko mano manggada timpaburas da. Ti maawatak. Saan laang amay sa ti manggada. Dagiti prutas may. Kunana may. Kun kunanala siguro Agpalastog siguro. Ngam adamat inted na kanya kanaloom amangga.
Intang danda siguro kan ko ana idinapan nakiburas. Masabat ko ti bakas iti away. Good morning. Oh, apay nagdaydaya mudom ka, kat bigbigat. Madadaal ti beauty, no kasta. Kasasao ka ka di? Di ka man sumabat-sabat no kastoy anak puto ti ulok. Ah, sorry. Alwada ma, tama nga no bumtak ti ulom. Sapay uso ita ti stroke. Panawan ka man langan. Anay ko. Di naman kaming inayadan ti Magna. Kat nakakahit ka pa. Agoray ka, tatulungan ka. Ala, iyawat mo ta ma'am, tatulungan ka tumakder. Saan ko akasapulan titulong mo? Panawan nak ditoy. Okay. Di mo matgayam kaya tatulungan ka. Sige, mapanakon. Anya ter aramidem ditoy, tanakatugaw ka dita kalsada. Ni Juliet di naggapo ditoy, san ka di? Wala na. Otsa. Induron na. Iso na patugawa. Oh, talaga saan nga umno ti aramid dayjay at agaaway. Bakas nga min. Iso adi na mo ter aramidan na. Ala, iyawat mo tayo, ma'am, tatulungan ka tumakdar. Wala na. Anay Ah. ko. Nasakit na talaga ti sa Oh. Naligusamat. Nagsakit na may garaw ko. Ang mga nunablas ti soop tito lang, masapol mo ti eksperto nga agilot tapno maisubli ti nablas. Dayjay to matabakas. Ha? Agdan to aldaw na dayjay. Napigpig sa kadingam sika, tanaiduron na ka ako na. Diyak namin napakadaan ti panangiduron na kanyak, nana. Naot balance sa kadagos. Nakitak tinapasama kita yading ka. Nagsumlang kayo kade. Iso ang nagdardaras apimanaw, iso ang naipagales. Dumaya mo udong namin ang magmagna manang. Kinablaawak. Kunana sa anak ka no apasalsali iti dalan na, tanapudot ti ulo na. Idi pimanaw, naigalis. Iso nga'y nasitgam. Wan manang, tapnoy na ko matulungan. Namdi na kano kasapulan ti tulong ko. Iso pinanawa kon. Imbag takayat mo pa'y atulungan, kat maday ti panakisangon nakin ka. Saan anasaya at agimulay ti sakit tinakam, manang. Nadagsan iti barukong. Ngam ni Tinten, saan akas tati ka panunutan na? No kanayon apakitaan iti nasayaat, ada posibilidad na agbalbaliw. Sikatay ko na daan na balito kanti pa nagpuspuso na ading ko. Bilibak iti manugang mo. Nabalito kanti pa nagpuspuso na. Pag kunaamay, tanabalitukan ti panagpuspuso na diya taga-away. Nakitak a nagsabat da ni Tintin di ta kalsada itay. Hmm. Idilinabasan ni Tintin ni Juliet na ipagalays. Tunungan ko man ni Juliet ngam pinapanaw ni Tintin. Kasano ko mga ibagam ang nabalitukan ti panagpuspuso na? Kan di naman tinulungan. No siyak ti adda kasinong bat na. Saan ko na mapantulungan no may pagalays? Apay, nagsinlong ba't na nga ron? Kinablaawan ni Juliet. Ngam sinupladaan na sana linabsan. Idikwan, naipagalisan. Ha? Mapan na ko matulungan, kalpasan, asinupladaan na? Oh, apay na kami suot ka akas na masiluan na tangiwat mo. Ayan tay bakas ti away, bastos ti sinalbag. Apay asapulan di manugang mo. Saan mo man ngay bagbaga manugang ko day bakas? Bastos day bakas ti away. Anya ka di tinaramin na kinkata, pirmiti pungtot mo. Induron nakit din ni Tintin. Iso anablas ti suop ti kalit-kalit na. Kinaduak anapan iti mangilot. Anya? No ko namat itay ni Tanya, ang nakita na iday di kalsada itay bigat. Naipagalis kano ni Tintin. Tulungan kumakano ni Juliet, ngam pinapanaw ni Tintin. Anya,
Kuna ni Tintin nga indoron ka no ni Juliet. Asino kadakwada ti agsasaw iti podno? Nakita ni Tanya tinapasamak. Inkaagdamag ka ni Tanya. Kalpasan na pagdamagambat ni Juliet. Ket no agpadada iti ibaga. Lalabik apod na. Kaya't ko kumaamaamuan ti podno na pasama kita ay ading ko. Ti may papanitipan na kay galis ni Tintin? Day tagarod. Anya ti husto na pasamak. Kuna ni Tintin nga indoron ka no ni Juliet. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu alawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, sinarungkaran ni Nana Sofia ni Juliet, kat nadlaw na asaan anasaya at ikababalin, dagiti katugangan ni Juliet. Iti sabali abangir, nagsakit ni June, kat inasikaso da ito'y ni Jeffrey. Iti may sangal daw ang nagsabat na Tintin kan Juliet. Saan anasaya at impakita ni Tintin kan ni Juliet, ngam saan lata tinutupan ni Juliet. Sabali matiindanon ni Tintin kan ni Betty. Papagayang, denggan tituloy ti seryeta yu alawas na napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kasta ka di. Dayta ti si bubukal ana pasamak manang. Jak lamang dito inoan niya tinagsaritaan da sakbay apim manaw ni Tintin. Mati ikaw akman kadagiti mapaspasamak. Para kanyak, nasingpet nga dayo ni Juliet ngam ni Tintin. Dapay basbastos ni Tintin manang. Di nakpay binastos ni Tintin, tanasaya atak nga minatao. Bastos la siguro kadagiti mang bastos matkan ko na. Manang. Gumatangak man iti soft drink, ading ko. Makain-inumak nga minunay. Mabit lang, manang. No, jak agkamalay. Sikatiin na ni Juliet. Gusto akaday, manang? Ay uwan ading ko. May sa nga anak ko ni Juliet. Kaya't mo kaday nga agyan ti anak mo, di tabalay ti nakay kamangan na, manang. Adanakam ti anak ko, ading ko. Noan niya ti kayat na apagyanan, isu ti masurot. Amuyo kaday, kakaasi ti anak yu dita. Kasurunda ti anak mo, tawan ka no ti nagadalan na, kanawan ka no ti trabaho na. Apay ko mga awan trabaho na. Naggraduar akas BS Agriculture ti anak ko. Imbis abapan agbirok iti trabaho na, isun ti mang tarawidwid iti plantasyon mi ijay away. Ha? Adda plantasyon niyo? Nakaumay kayo matnang. Umunag kayo. Agyaman anak ko. Agmay-may sakan samat dito'y balay tinakay kamangam. Wanang, jack up mo no na panandadadi kan mami. Naamwak ijay babae di ta istor. Adi da ka kano kayat amanugang dagiti nakay kamangam. Sana bale, tasan nga isuda ti inasawak nang. No sumangpot ni Jeffrey, lumasin kami ton. Nainsulto ak iti imbagada. Ngaawan ka no ti adal kan trabaho. Bayan nyo laang idanang, di damo ti sasawanda. Anya ka ti trabaho dagiti nakay kamangam. Nang rikapan tayan ti trabaho kano ni daddy. Narigatan ang makasapol iti trabaho na talakayan. Ba't lagayam? Apay amang tagibasit da iti padada tao. Bayan nyo lata idan nang.
Saan nyo idan atot tutupan? Lumabas ak ngam sanak agumatang tanakagatang akijay tiyendaan. Nalaklakay jay. Lumabas ka latan amanang. Ay, adamot sa nga ili di tabalayaw. May sagayam nga syendera ti abalayan mo. Anya nga asyendera. Saan mo nga mo ti sasawam? Baknang ti asyendera. Nalawa ti dagana. Kastaya? Kunak no basta ada plantasyon na kat asyenderan. Eta, amumon. Adda ka di tagagpay so ti ina ti tagaway. Uray tagaaway tanasingpet ken nadayaw damat. Saan da bastos? Ay panawan ka man langan. Anya ayati impakan dagijay kun ka. Takas taunay apan ang isakit mo kadakwada. Nasaya at tada kayon abalayan. Anya ti pagsayatan na no adda ka di pakasapulam kanya. Kayat ko kumamanan nga ayaban ti anak ko. Taumay manan dagiti bayer ti prutas me. Anya, prutasyo ko na. Masapul ka di pa'y nga adda ni Juliet. No adda gatang iti prutas ijay away. Masapul nga adda ti anak ko. Taiso ti mang desisyon no anya ti masurot a presyo. Apay ko mga iso ti masurot. Apay asaan ama desisyonan dagiti tagaaway dayta. Wala. Taisukat nga rod ti boss. Ah. Ay, masaludsud ko man gayam. Tasaan ko pa'y mat nga amaw. Anya ka di mat tinalpas mo kan anya ti trabaho. Na, apay aday tapay ti saludsodam aber. Kaya't ko laeng mat amaamuan, abalayan. Jak nga min amaw, no anya mat ti trabaho kan adal maw. Pimanawan na idagin na. Agam, di ka matagtagari. Apay ka na Salbag dayjay nga ina ni Juliet. Damagan nakit din, no anya ka no ti trabaho. Apay di mo imbaga nga awan trabaho. Jak nga rod nakatagar iti kasjay asaludsod na. Amo naman nga wan trabaho. Saan nga taan na damag na ti kanayan tangay baga? Nga awan trabaho ti anak na. Dayta nga rod ti simken iti panunot ko itay. Nang, apay kas di ti dinamag yu kan ni mami. Idi adata iji balayda. Jak magustuhan ti panang tagtagibasit daken ka. Kas dala kalalaingan. No awan ti trabaho ti anak da. Kat saan damot amangan. Natangig da nga paiso. Idinto ta ni Jeffrey ti pagtataudan ti masapsapul da. No tagibasitan da kan tupay. Ad-addamanan ti ipangeg ko kadakwada. Baybay-an nyo lat taidan, nang. No saan nga ikan ti tao nga aglablabas iti pagnakman na. Ad-addaan na ka nga ikuskuspel. Masapul adi mo ipalubos nga irurumanda ka. Ngam no tutupamat dagiti nakurang ti panunot da. Kumaro ti gurang-gura, nang. Saan mo lakit di ida asaktad iti pisikal? Ikamlaeng ida iti pakaamirisan da iti kamalida. Kumusta tirik na? Mapadaras man ang ti panagsumlita iji Pinas. Tanalpas adagos dagiti reports ko. Mayat mo ten, bro. Bilibak mo't iti kinalaing mo. Tana ipakaawat mo adagos dagiti reports mo kadagiti kakadwa iti negosyo. Imbaglakit di ta saan kalumot na narigat. Naawatan da adagos. Kaano ka din agsublita iji Pinas? Ha? Kurak man no, kahit mo pa'y tagyan dito, hitap no makapasyar ka. Nakapasyara ko, bro. Ang mga nuag paiso ti kunam. Anaalak iti kapapasyar ko ti panagsakit ko. Sana maliklikan nga dalat na masabat wano makalugan mo nga da sakit na. Naglaka ka amak akaran. Iso akay kayat munti agbigyan dito'y kwartong ababangan ta. Imbaglakit din ta sa anak akaran ken ka. Kumusta ti sa ka man na Blas? Medyo nasakit pa ilaan. Ngam ayusan, gaputan na ilot. Pinanawam ni Juliet ngam naipagalis ka matang.
Nables kat nga ron ti sakam. Nakitak ti napasamak. Nakitam? Kasano ko nakitam? Adak iti igid iti kalsada. Adalapan ko inala ijaya makaagas aruot. Nakitam ti napasamak, manang? Wan ko naklararuday. Ang saan ka nga agdanag? Saan kumot nga ibaga iti sabali at tao tinapasamak? Ang amon damaan ang beti kan manong pidraw ti husto na pasamak. Anya? Natuduan tamutan ang naggapo ijay prutasan anak ko. Wan nga rod nang. Imbaglaangan, taginatang amin dagiti bayar tinaburas a prutas. Aginanatan tanay. Nabanugak ang nagbantay kadagiti nagimpaki kadagiti prutas. Sige, agina na kayon, tainak pay agdigos. Kalpasan na, mapana kun iti balay da katugangak. Ay, saan ka kumapay ang mapanijay anak ko? Ang mga nuga po iti badnog mo katagsakit ka. Saan mat siguro nang? Ti salon at mutian anadam anak ko. Gapon samet ta mabuteng ka iti nakay kamangam ket ar-aramidem amin akayat da uray saan amay parbeng. Saan mat anang? Nagkariak lang amin ka ni Jeffrey. Asaan ko apanawan dagiti dadakkel na. Nga uray kasjay ti kababalinda. Nay, apayakas ta tay tsuram. Nalablabasit day tarupam. Nalabasit ka di manang? Nagapuak namin iji prutasan mi, ta nagpaburas kami. Imaya kun dito'y kalpasan ti trabaho mi. Naginanakapay kumaasakbay nga imay ka ditoy. Ang mga no pagtrabahon da kadagos. Sige nga rod manang Dumano nakpay di tabalay da katugangak. Ang mga no agsakit ka. Madia talaga day tay tsuram. Saan mat siguro, manang? Nasaya ta si Mangpatkan. Ituloy mo ba si tilablabaak tanabanlugak dito balay? Awan pa'y kuryente, iso asan ang mabalin ti washing machine. Sige, mami. Ituloy ko tilalabaan nyo. Ala, tada papanak, agluto kanton. Wan, mami. Kabayatan nga glutluto ka. Dalos ang basi ti kusina, tadyak pa'y nakadalos. Madmadi ti bagik, mami. Amano jak pa'y makadalos. Dayto lalalabaan nyo ti ituloy ko sakbay nga gluto ak. Mala mapanakon, importante ti papanak. Simangpat itay jamanugang mo manang. Adan sa matrik-rik naan na. Impaituloy ko kankwa na jay lalabaak. Kalpasan na, agluto, tada pa'y papanak. Pinaglabang manang? Apay, di mo nadlaw amadmadi ti bagina? Di na matimbaga maditirik na. Bakbakatan beton. Adakan kwa na, ano aglabawon no saan? Kasanaw no agsakit manang. Kasapulan na ti ina na. Tanabannog ka naw ang nagpaburas iti prutas da. Anya ti kayat nasawan. Agid data siyak tagtrabaho. Ha! Naglaingan ngay. Apay adi ka pa'y lamapan agkao. Rabin! Madmadi ti bagik, mami. Mangan kayo latan. Main ka nga ron agao tama bisinak. Bakit? Manganton ano mabisin mo eh. Wana, mapantuma mga ni jay kusina no kayat natimangan. Anya ay tinaluto ama sila. Amo no anya ti inluto na. Tanapanak ijay ayan ni Tintin. Naimbagan ka rin, saka na. Naimbaganan. Imbaglaki din tanalaing timang ngilot. Iso anay sublitin nablas. Aso optisaka na. Ayusan ti plane ticket ta, bro. Makaawid tan iji Pinas adin oras. Saan pa'y kumabro? Nabiit ta pa'y laang ditoy. Siga, ano, maudi ka pa, nga oray adan plane ticket mo. Nagbiitan ditoy, bro. Kaya't mo ka di manan ti agsakit? O di, agbati ka. Hey, nagpartak kanto mo't anang itrabaho kadagiti amin a papaylista. Agbati ka nga ron do kayat mo. Ngam sayang ti plane ticket mo. Sikan timang bayad iti ticket mo no maudi ka. Saanan ati kumpanya. Ha? Ay, day takid din.
Sapay nangina ti plane ticket. Imbag ta nakita ka manang. Limabas itay dagiti abalayan mo. Nasa uni manang biti ang masakit ka no ni Juliet. Kun kat. Nabanbanog ngamin, idi imay dito eh. Nadlaw ko ngamin idisimmang pat. Ngam pinaglabada pay. Napananda ka di. Taapay a pinanawan dati anak ko ang masakit. Kasla napan man ni manang biti ijab abangan ni Tintin na kwarto manang. Sige nga Rod, tamapanak di tayan ti anak ko. Ang mga noanyabat tan tinapasamak na. Jak pa'y nakita rimrimwar manipod idisimmang pat manang. Saan anak katrang katiri daw da? Umunagak, taimbaga ni Tanya nga awanda. Anak! Juliet! Ayan mo! Juliet! Iti day dya, kwarto ti ayan na. Inak man ilukat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayang, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yo itaalawas ang napaulwan. Managing bubuko, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Estet Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawa sa napauluan, na ikari. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inapay ang grocery, sakbay na agawid ang. Ay, sana bali, nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ ti asawa ni Albert. Adda ka holding hands na lalaki. Surog ta. DJ, nagturong da iti hotel. Video pida. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan dayta? Kayat mo asawan? Okay laan agulguliban na ka ni Sheila? Dayta ti pakaragsakan na. Amangan mo agsapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti mapaspasamak. No apay ngamin nga imanlugot ak iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Jak magustuhan day ito linutong asidaan nanalolit. Kat naimas mo't dayta, ma'am. Magustuhan to pa'y da Senior kan Sir Albert. Dayta ti sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumumbasungbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka, ano kayat mo? Ay! Anday ko manan.
Pasensya mo ni sila, Lolit. Eh, Agtungpal kalatan iti kayat na, tapno awanen parikot. Ay, agi katakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnagan mi ang nasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan diti balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko nga. Ngam amangan no siyak mutla ti madaksan. Ngamin, baknang, maramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan, sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat ng aramidem. Tapno awanen ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy! Umasidad ka dito ay! Ma'am Sheila. Ada kadwa alalaki ay? Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisaga na iti pagsangwan ni. Ay, wag, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay ang nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati ko na akasinsin na. Ay na. Ay. Makamo ka man langan iti biyag mo. Garanggan diyang ababae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tilin lang ta. Uwan, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makikita, na? Ha? Uwan, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awag bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarak mo dita silid mo. Ay, uwan, ma'am. Sana ka makibibiyangkan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalolit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot ka. Amangan, nubang kay muntulaan ti agahulid. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sabagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain! Albert, tinumpan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaangak. Makipagnanaid ka laang ditoy. Isungawan karbonam amang yawid iti lalakim ditoy. Awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo. Ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Kinaulbod dayta. Sana nanaskan amamuam. Kanda ito'y titandaan naman. Iti kanito nga dadakas ang mapasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pan nakabagiti lintag. Wan perla, nila ta Albert ti ay ayatag. Saan ang mapunas dito'y pusok? Kunamot anata or dayta nga Albert, kan bak nang pay. Siyempre, natural ang mainlab ka unay kan kuana. Kan, adapay singin nga nga anak yo. Dayta lang ta pinagsina yo ida. Kailiw ko ni Maria Angela. Ti anak mi nga daken kwa na. Ni Albert ngay,
Kaili mo ka di man? Wen, kailiw ko man. Kasano nga itan? Katadakan dito balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Tiagin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may isa nga anak yo. Perla, Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod, takasta. Albert, sika ti ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wen papa, makamuka no agmay-maysa ka amapan, wen no mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani, papa. Ni Dani? Sabagay, awan makunakin kwa na. Sige, sika ti makamo. Agtalag ka kini Dani, papa. Iso ti makitak amay sa anapod no ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay pumanawak. Anya ti bagayaw, sir. Sika ti mga iwan kini baby. Di mo ko mapaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan kini baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir. Siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanoad da ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay, uwan, sir. Di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adto yan ti kapiyo, senyor. Agyaman na, Lolit. Agkapi kayaw ta isaganak ti kaninyaw. Tapno saan kayo amabisinan, ija opisina yaw. Sige, awan kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito abulan. Uwan, sir. Dinayunak ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa nga ingato yung senyor? 3 na bulan tinapalabas. No ingato yung ti sweldok, sir. Pay nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas iti sigod as sweldaw. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Tasanak mo't nga agbisin ditoy, tanagado mo't timakan. Saan dakmo't nga imutan iti makat, senyor. Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wow, sir. Itatanapanan ni Papa. Adda pang ibaunakan ka, nanalolit. Agtungpal ka. Ket ikan kay itidakkal agatan. Anya kay dayta, ma'am. Nabayagan dayto a plano. Ngam saan ko ang may patungpal. Gaputaad da ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalapan. Anya ka di nga min dayta, aya, ma'am. Pukawam ti ubing. Ha? Pukawag? Anya ti kayat mo asawon, ma'am. Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito balay. Tatunggal makikitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasanaw, ma'am. Makaamukan no kaipakan iti tigre. Tigray. Ay, awan tigri dito, oy, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsumpat ka kanyak. Tasikan tumat ti sumaruno apo kawak. Kwa, ma'am. Sige. Siya kunti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit.
Agdanag, ikan ka ititangdan mo. Mama, Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko kanka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksan. Natural a mairaman ka. No maibalod maibalod ka man. Maawatam? oon, Mama. Ay, sige. Siya konti makaamaw. Kat gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruwar mo ti ubing. Ariglado, Ma'am. Agtungpal na. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, Nana Loli. At ita, darnakan ni baby. Naisaganak mo't kandag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito'y nga aramidag. Tanudyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Katdakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam, Nana Lolit. Apay abdi ka pa'y laggunay. Owen, Ma'am. O sige, rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya nga agtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, Nana Lolit. Taulita, iti kanito nga daparikot. Sikat ti umuna apukawag. Maawatam. Wen, Ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, Ma'am. Rumwar kami ka ni baby. Jaklat ta may waksi iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan. Pampanunutek ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No ada sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti intad kanyak ni Albert, idinaudi a panagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katidado kwarta, iso ti inaramat ko, tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkaldan. Wen, syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibati kankwana, iti may sa nga anak ko. Imbag tasaan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan na klaunay. Apay nga rod nga intulok na awilaswasyo ti relasyon nyo. Kaputadyak kaya tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nangruna kat siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan jak imbagbaga nagabrudak. Basta imbagak latan. Asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa ang mga napagtaudan pa'y tiriribok. Tinaskan kanyak. Nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Pagtugawak man pa'y dito'y punti kayo. Ay, jak amo ti aramidak.
Medyo adayo basit da ito'y alugar. Iso nga awan makaamam mo kanyak bitoy. Ay, inay. Nagsangit mo ni baby. Mabisin siguro. Itid ko tayong saganak adedi na. Mabit laang mon, baby. Taala, tay di din wan. Oh, atoy. Ala, agdede kan. Ay, atay ta. Nagsardengan nagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga nagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsubli, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Anya ti agururay agasat ti maladaga, ani Maria Angela. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan nga ayatan ni Albert ni Sheila kat ni Corazon ti ayatan na nga uray pa'y nagsinan ti dalanda. Iti sabali abangir, nagtungpalata ni Nana Lolit iti impaaramid kankwana ni Sheila. Ngam saan na pinagaramidan iti dakas ti ubing. Kat pampanunutan na no anya ti rumbang nga aramidan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisain. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsubli, sigurado asa anak to asartengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Sapay lako ma, ta makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na ang mga ampon dito'y ubeng. Agawid ta na Milay. Nagpakada akong itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga ron magkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidaglaang matidya balay. Magnatalatan. Exercise. Ala nga road. Sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog nga oray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin ka, amang kita ak iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay pailaan nga agkotseta. Ma'am, adda umasidag ka data babae. Nakauba iti ubeng. Naimbag nga oras yo. Mabalin ka di iti makisarita kada kayo.
Maipapanitian niya, nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik kada kayo. Kat da kayon timang padakkel. Ano niya? Da kaming timang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak pay laeng iti 46. Kat nagsikogak pay mat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kumaanawaya aklat ta amang sarungkar kan kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasanon nagkinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin amaamuan na anagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Ma'am. Awanan, pimbo sayan. Ha? Pimusa yan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing? Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan amok akabagyan ti nakirilasyonak. Kan maysa, linoko naklaang day di alalaki, ma'am. Akwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asoblian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadinto ket umala kanyak agarang ganjang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan nasayaat akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubing. Kat adda kayo no baliwan nyo no saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asim mangbay dito'y balay. Maria Anghela tinakaborda di talampin ti ubing. Ma'am. Wen, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Wen, nanamilay. Tamo mat ngaging gaita. Katawan pa'y anak mi ni Dani. Ang, kasanon, no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ti nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang, ayos latta kanigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes mo tinangag ko nga imbaga na anagan na. Wen, Mercedes tinagan na. Ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wen, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana.
Gaputa may isa nga ina. No, apay mo't day dya a babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbag ta nakaanak pay. Kat padak mo't bakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga ron. Ay, sa bagay mo't-kit di ma'am. Kat pagyamanak, kasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay agsangsangit ka. Kunak man no nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't kayang? Kailiw ko na giti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ugbing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardin kan nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigan. Masapat ang agluto. Tanagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Ala, huston. Di ka nagsangit pa'y. Basta panunutam, anasaya at ti kasasaad dagiti anak mo. Ita ka lang asin mangpat, Nana Loli. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan bang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo, timbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukloko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impakanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day ta karayan? Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanya. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaron. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli. Apay ajag nakita iti duwa nga aldaw. Naira na laadiyo nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti salad na. Nasakit ka na ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matad? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Kuwasar. Nasayahat mo. Nakaturog. San mo baybayan Aywa naman na yung bag. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno at mga iwan iti anak ko. Corazon. Sa dino tayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, J-Bar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito yung hotel. Good boy ka talaga, Alang aron, agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Uwan, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Uwan, ma'am. Tanapintas mo't ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay napintas to'y ubeng. No kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana.
Di ka agdanag, ma'am. Maaddaan kanto, iti anak. Kaanong to, nana? Dumteng tulata, ma'am. Sapay la ko mga rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kan kuana. Ala nga rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko kan ka. Pagmakan? Amumat kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige. Alang arod. Kastapay. Agrubot kami kan ni Albert. O sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo ngatan kinibakit mo. Hani ti awag yo iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo. Iti kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw ngay masidag Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kinihanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan, Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. Wan, Apay ngay. Awagam kumamat iti honey. among matasaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, una niya. Sa bagay. Ala, aglubwatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawa, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka gumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela idirabii. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay iti asawa ni Albert. Kanayon kanungag sangsangit. Ay, saan mo't siguro akasta ko rason. Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abaybayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksin day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina. Tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agong ti amo ta a babae. Itulog ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka ito nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumred. Bukas ta, itulog ka nga rodan. Saanen? Agmaneho kalata naging gay balayo. Sakto latan ti agmaneho nga agawid. Ang... Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talata ni balayo. Nangagmo ka di? Ken naawatam timbagak na nalolin? Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Ket dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin jitangdan ko ako nam nga ited mo. Idi kalman pa'y laang nga urayag. Ngam di mo mutla ito doon. Makauray ka. Amok nga minti ugali, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itad. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangtal. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolin. Sige. Aramidem tamadaksan ka. Oray man? Saan lang matasyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, amam. Nang runa, taksi ka ti mastermind. Anya? Talaga anatangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagaklaang mat ati pudnaw. Malaki din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Tanong saan? Ay, talaga nga agipulo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda amin iti dayto asupot. Na.
intupak mo iti lamisag, day ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gaputa na tangsikan. Ay, ti kunayo kit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumargan kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik day ta a kwarta. Padasan nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am, no kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsinto daw? Nang runa, nugamdan yu atakawon ti intangdan yu kanyak a kwarta. Ano nga? Bainte uno, 22. Nay, nagaduda iti a kwarta. Kasla jak mo't ammo abilangan. Idolin ko latta na iti a kwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya na ito kontra kan ni Ma'am Sheila no bilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanaga. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo tamanan perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya atay. Wen nga rod. Adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Jela katukad ti kasapulan dat ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta ti bang magam kanya. Ayun palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti aramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaan. Ngam siya, addaak dito nga agrigrigat. Doon ti pagantadala makabsat mo saan ka di? Wen, ngam jayla katukad ti kasapulan dat itid kaw. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaang ti agnomar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no adamot mananggon daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolam latat ipawit mo, iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wana, husto ka matkit di. Orno nga tidaduma. Tapno sigurado asaan ang masayang. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, siningir ni Nana Lolit ti tangdan na iti impaaramid kankwana ni Sheila. Kat aramatan nanto kas ebidensya, no bilang taiso ti mapabasol iti panagpukaw ti ubing. Iti sabali abangir, binagbagaan ni Perla ni Corazon, adi na ipaw iti amin amat gadan na. Taamangan no masayang laang. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ati anak, kan ti inamlaang ti agnomar iti kwartam, pren. Ngam anyangay ti ammom, no adamot man ang gundaway. Kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakos,
Saan da nga mo tagbayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, no mapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, gusto ka matkit di. Urno nga ti daduma, tapno sigurado asan ang masayang. Tasya, talaga kasta ti araramidak. Agbambannog ta dito abroad. Ngam sabali mo ti agnumar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di da mo tagbayan. Gusto ka. Ada na sa uninanang kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanon tan dito'y balay ni Albert. Kasano? Bumabatan. Taing tapay ang kape. O sige, sa bagay, kaya't ko ti aginan na biit, sakbay nga gawid ak. Alang rod, umay kan. Bumabatan. Bali may katlon adaras daytoy nga imayak dito'y ayan niya. Wen, ti umuna, iti kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, iti kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat tamaira na apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan Albert. Intag ka te. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwana. Nakasta, ada ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Wen ma'am. Sige ma'am, tasabtak ida di tarwar. Sige, kat isa ganaam ida iti merienda. Wen ma'am. Sige sir, agtugaw kayo biit. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige sir, adalinutok a merienda. Patsyak ka magustuhan niyo. Sige tainak nang isagana. Dani? Amanda. At damat gaya man anak yo. Wan, Sir Albert. Adan anak mi ka ni Dani. Amanda. Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Jesseled. Amangan nga minumalukag. Sige, panawan kayo, pay. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Saan mi nga anak ti uban ni Amanda, Albert? Diyak ang mono sinuti akin anak. Nalabit nga empower dala kan kuana. Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumot kan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaadaan kami iti anak. Maging gayta, saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak, Dani. Iso sige. Inawat kong ti ubing. Kaasimat. Kasta gayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anya matten? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na? Kasta talaga. Taanya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanatnat aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Ala tanga inawat mo day tanga ubing, makaamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta? Panagkunak awan. Kan may saan kumot aparitan ni Nana Mercedes amang sarongkar iti anak na. Silulukat tiri daw tayo para kan kuana. Sige, sikat ti makaam mo. Basta tinapatag, ay wanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Alang rod, awanan makunak iti dayta, ay wanam lat nga rod dayta nga ubing.
Laglagi pang timbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wen, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wen, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkanakasta. Kasi nga saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya, Dayta tipod no, Albert. sana pud no dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso ka no ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may sa, nasaysaya at no dumakal kan kwa na ti ubing. Saan ang mabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga oray saan asyak ti inana. Ngam awan mabalin ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputayin surot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam kunamat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam, Sumardeng kan. di mo kaya't amang ti panang lipot mo kanya. Awan ti nasaya ta pagturungan da ito asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsalitaan ta, Nana Lolit. Wen, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, ingka nagluto. Kasigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainan na ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kami. Wen, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Wen, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam tungarod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kaya't ko anabang luak asumangutan ko na. Sige, ma'am. Di oray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagem. Tadi nakamad kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wen, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimbrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwar ti gate. Aniya, Siyak mismo tinangyawat iti ubing, senyor. kasta ka di. Ngam na ko na kanyak di Corazon. Nga iti may sangal daw. Kat awagan na ni Sir Albert. Ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Maputengak? Iti anya, senyor. Gamangan no dakas kit dimat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng kani Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Saan nga agul-ulbawd? Basta orayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singay. Day talaeng, tadi na imbagano kaanaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit. Itamampay nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputain na lang ni Corazon ti anak ni. Anya? Impanaw na ti anak ni. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta. Nasakit tinakam ko. Natural
Sa pulang, takasarita. At damat karbangam iti anak yo. Jak amo noan niya ti pinanpanunot na. Takalat akas jay ti pangadyan na. Nalamit ang nakapagpanunutan. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamat, no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik ka kumay tinakkel agatad. Iti kasta, adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan na kan ngayon bibi ang kadagiti anak yo? Ngambala, sapay ko ma, tagkikita kayong tumatlaang. Sabay ko matakasta. Ala, uminom ta, Dani. Danggayan nak nga uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manon alawas ngawan kaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na ko man ni korason, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakan ko na nga ited na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kuntaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tayo ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abiddot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam. Aday ka, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kankwana. Natural, ubing dayta, Dani. Ken, kayat ko asyak a mismo ti mangaywan kankwana. Kat, sa dinoy tanti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tanga ubing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok day ta kankwana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano at talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na ita ginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Oo, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawa? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubi? Wan, ma'am. Bayam laang agumatang ak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawan, ngam ti anak mo. Ma'am, ada nga mindwa pay nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya may. No kasta? Amo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga amo, ma'am? Tadak mo't diti syudad. Kat saan ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaam mo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Sigurado ka kadi? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Ay, Bre, kayat mo ti maadaan iti anak, saan ka di? Adto ya, si dada anak amang ipaikan ka iti anak. Iso adito yak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Turon na. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y silit ko. Saan ka nga ay ayatan? Aging ka dita. Kat di naklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngam pulos adita nagkasilid.
Albert, kasapulan ka. Rumor kan dito'y salet ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon latati puso kan panunot mo. Rumor kan dito'y salet ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursuro nak nga ayatan, Albert? Lading hitak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang maayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papanandang ta. Saan ka diyan nagpakadakadakayaw? Saan, Mat? Kasla agong ungot ngamin iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di maawatan ti kayat ko asawon sinyaw. Ay, pilya ka, Matlolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipod numot, senyor. Kanayon ang nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwan, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpalt. Saan to nga tama urnos ti relasyon da Albert kan Sheila nga agasawa. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo ita alawas ana pauluan. Na ikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, sinarungkara ni Nana Lolit ni Maria Angela iti sidong ni Amanda. Nakisarita latta daytoy, asarungkaran na latta kumati ubing. Imanugot mat ni Amanda, tamaawatan na daytoy. Iti may sa arabii, kayat ni Sheila ti maturog iti silid ni Albert. Ngam pinabainan ni Albert daytoy. Nasair nga rod ni Sheila. Nakapungtot, iso nga uray rabiin, katrimwar iti balayda. Nasiputan mat daytoy ni Nana Lolit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas at napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan, senyor, imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir iso ama ditirik nana. Iso aday jay, agong ungat arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di maawatan ti kayat ko asawan, senyor. Ay, pilya ka, Matlolit. Awan lati di mo maibagbaga. Pagno, ba't senyor? Kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert? Mala, ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Wad, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpal. No sa dino nga tatinapanan na, katrabrabeen. Uy, Ray! Ito na pa iti araw. Kaya't kupay tagparta. Waiter! Yes, ma'am. Ito na pa iti araw ko na. Darasan! Yes, ma'am. Corazon! Agagaw kay kasama! Balsan ka! Tinok mo ay
Albert, agsapan, ngam saan pa asimbang pat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun ay papa. Kanayon nakasta ti aramid na. Saan pa yung nga agawid no daduma? Apay no bagbagaam, ngagbalbaliwan, katurnusan nyo ti relasyon yung agasawa. Saan ko maisuro ti bagik ang mga yatkan ko na papa? Ay, nuambok la ko maakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok nga inkalaysan ni Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na imbaga na kami ti amana. Gapo ta iso idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Impan na kiti ospital. Ijay mata na ng rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo amas baknang da ngamda tayo. Papa, Asawa mo ni Sheila, kat sursurwam nga ipateg. jak kayat asursuruan nga ayatan ti kaskan ko na a babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di ti aglang ay. Ad-adan adyak kayat asursuruan nga ayatan. Gapotawan respeto na iti pagtaangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay. No kastang ad-datan iti trabaho. Anya, Agtukyat tiriknak. No kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay. Agawid din itinagannak ken kwa na. Manumot tan amulang tinapalabas. Sipod siyak ti mga aywan ka ni Angela. Asidag tiriknak kan kwa na. Nakaturog manen. Kasta ka dilat ta day tanga ubing? Nakaturog aka na yun? Gagangay iti ubing Katno iti rabi nakariing mat. Kanayon ka amapuyat. Nga uray siyak, mairaman mo't tan amapuyat. Tasyak pa yan ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay Tamay sa ka nga roden nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday tanga ubing. Ngamin, kaasimat. Data ti makatulong kan kwa na. Kanayon ka diya sa rongkaran ti inana? Uwan, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan at taga-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maaywanan ti ubing. Nang runa, tapi manaw lakat nga rod tay sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na alingan. Naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Isungarod akanayon nalata sa rongkaran ni baby. Ngamin, kailiw namat. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta. Isu nga awan parikot iti dayta. Ay, nasaya at kay tipadam a tao. Ala, sapay kuma, tamasupapakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos iti anak. Albert, saan na nagaw-awid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda kano ijay balayda ni Sheila. Kastagayam, saan mo ka diya surutan? Saan, papa? Jak kailalaan ni Sheila. Dakas ti ugali na. Asawam lataday jay. Manon atawan nga agasawa kami. Ngam awan makitak apakay aywak ken kwa na. Makunamday ta, gaputad da sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa. Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat kong agbalin nga asawa. Ngam sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho, Bye-bye anyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda.
Nasaysaya at no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na. Saan adito'y balay? Nanaloli, imayak ta kayat ka abalaagan. Ma'am, Diyak kayat nga agipulong ka kin ni Albert may papan iti anak na. Laglagi pa mati pang takin ka. Maiturod ko nga aramidan kat sa anak nga agang angaw. wen ma'am, di ka agdanag. Tasaan ko to nga ibagakan ni Sir Albert. Nga awanen di anak na. Kinanti ti Gray. Kinan titigre. Kawan, kasyela ang tipan ang gibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano doon, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanaw. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas iti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Pakaragsakam ka di atalaga ti panakapokaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanaloli. Launay. Ano, mapanak pa iti silad ko. Taad-daalaak nga importante. Sakbay arumwara. Agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kandang mag-adamag. Awan bigyan mo. Perla, naragsakak. Gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy, nasaya at no kasta friend. Anya nga min tirik-rik naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit anda pa'y asmana. Agtrabaho ka mat iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang ti marikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana. Urnungat ka no para iti masakbaya. Ay, anyan? Dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta nga inted na. Kanayon ang ti panagpa-check up ni nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaan nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ang mga iwan iti anak mo. Perla, apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tano awagam. Kat, pakumusta am ti anak yo. Ha? Alahan gayong. Pakumusta am laang mat ti anak yo. Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kanikwana. Agam akak, Perla. Amangan no maamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anos ka nga rod Ano sang tiili mo kan ni Albert? Albert, imayak iti opisina yun. Takayat ka tulungan iti trabaho. Diyak ka sa pulang titulong mo. Albert, talaga ka di adinak maayat. Naibagak day ta idi paylay. San amo ba yun? Among ka di no apay nga agrebrebel di tirik na. Gapukin ka. Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti mali nga aramid mo. Gapot ang uray anya ti aramidak. Dinak maayat. Anya ti inaramid mo na kaiaywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert, Saan nga ungdas ti kinaseksim? Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapulaang itiday ta arason. taasino tay ayatan. Dayjay ako rason. Sumardeng kan. Awan serbi da ito'y asaritaan. Nukas ta nga nun. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglag ipumday ta. Naimbang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Danny. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya. Mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag akong dito opisina. Bastos.
Apay ako na mabastusak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa inaang. Ngam panawan na kon. Anya ka diti bagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya. Dito iti kayat ko ang papananta. Tanaul-ulingan. Anya ka diti bagam, Ma'am. Amom ka diti ayan ni Corazon. Jack amo, Ma'am. Ikan ka iti dakkal agatan. Nulakit ta maisurong kanya ti ayan na. Imadayo ni Corazon, Ma'am. Gaputa na amiris na abindo ti relasyon da ni Albert. Kayat ko ang makita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkal agatan. Jack amo, Ma'am. Pasensya kan. Ngamawan maisungbat ko kan ka, maipapan kan kwa na. Talaga ka din nga inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, Ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanya. May papan kadakwada kini Albert. Talaga ka di nga aging inayat da? Awan amok iti dayta, Ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Isu aday jay, nakaungot kanyak. Agin didiak ka no. Gaputadyak kayat ti umawat iti dakkal agatad. Idinto, tamamirmira utak lang arudan. No apay nga minasimurot kapay laken ko na. Kayat ko la amaamuan no anya ti kunana apagsaritaan mi. Tagayam, ikanak ka no iti dakkal agatad. Basta ibagak kan kuana no sa dino ti ayan ni Corazon. Katulungak ka no amang sapul kan kuana. Tanya ti plano na. Di na nimbaga. Nagdamdamag kanyak no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ti pagdamagan na iti dayta. Gaputadyak ammo ti sungbat na. Isu aday jay, nakapungtot kanyak. No maminsan, saan ka na sumurot kan ko na? Una, ngamin, sikat ti kanunungak. Saan nga isu? Nasaya at tada ka man nun, Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Isungaawan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayat ko. Ay, siya kung ti agluto, ma'am. Taibas ti lutok. Sika? Saan ka di arong bangla ang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, ma'am. Ngam amok, anabannog ka anangaw awir kan ko, ana. Saan abalit na nakaturog? Iso asya kung ti agluto. Di kagdanag, ma'am. Naimas ti lutok. No kasta, mapankalatan di ta kusina. Kat makaamukan, no anya ti lutom asidaan, Nana. Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman akta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasaya taklat ta. Sige, kumusta kan? Ganti anak na, kumusta amatan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinukon? Kat inya dayong kanyak. Nako na ni Sheila ang nagpakpakaasi ka kano. Iso nga inted dati ubingkan kay. Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Kasano ko mapasamak tigas na? Anya? Albert, kayat mo ka di asawan nga awan ti anak tay ti sidong mo. Corazon. Ayan ti anak ko, Albert. Ti ko na danana lolit kan Sheila. Sika mismo tinapan ije balay, anang sukon iti anak ta. Manon abulan tinapalabas. Saan, Albert? Adak, dito'y balasiw tao. Albert, ti anak ta. Sa dino ti ayan na. Amang ano dadaka sa napasamak ken kuana. Mamati ak nga awan dakes ang napasamakan ko na. Ala, agkalma ka. Takasaritak danana lolit kan Sheila.
Dito na talaga ti pag-andang ko. Rumba nga saan ko nga imbati ka ni Albert ti anak ko. Unamot ngamin, amas naranyag ti masakbayan na, no dumakkel iti amana. Perla. Katsapay ko tawan dakas na napasamak iti anak mo. Nangipananda Sheila kan ti katulong iti anak ko. Anya ti naramid da kan ko na. Imposible mo't a pinagaramidan da iti dakas. Madanaga na ka talaga. Anya ti napasamak iti anak ko. Agkalma ka, korason. Mamati ak nga awan dakas na napasamak iti anak mo. Urayam ti awakan ka ni Albert. Barang nasarakan nan ti anak yo. Waiter! Waiters! Waiter! Ito na pa iti anak. Darasam! Natangan amin nga arak yun. Ang lambas na iti anak! Senyor, ay dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Anya na ita? Anya da ka sa damag? Ni Ma'am Sheila. Ada iti ospital ta na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Na-disgrasya ni Sheila? Uwan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila, senyor. Makalasat nga ta ni Sheila, iti pan nakadisgrasya na. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teserya tayo itaalawas ana pauluan. Na ikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay